na wa twa ba pounds ma e no en wo tweyere am ne fafra ya modi fafa modi 3 months yakotu yakwa asore yakoda nyame ase Isaac ena wo se me nka che ne rese obo modi ntafo no de ama no na bra ne de ge no awanu anka me se bibi beye no honorable Alexander Corn and permit yawo producer papa otifia wo my production work was it this is in sensem na kwaso de wono no 3 months professor Mens by na binim kra te ho ye adwuma na nei ade a crofo kasa mampagina ya ade obo na baso bidie na emom ye twan approval no se no so ebekwasen ho sem na wo mokofi amankwa SI John Benjamin you say hwan no wonwere ne ho na ono ahwe no antumi ama mra anya adwuma wo ne kromu a ye obi visa ye de na ye de ntoato akwa mene Dr. Michael Kojo Chebante na be adwuma ansa ya komonte so akotie wadwen C4C homeopathic clinic and insurance ya ba obi ade ne ho agimie unya nkokodi bia na o ya ache on de mitre kwaji insurance ni bia yeso fufudafo odi afimu ni nyina obekọ ho akwa ho ne ade a ne ma bekọ so yedi ama wanei wo so wo biebi ano ewo kede ene koforo de ho asem ete sei na ye ma na kwa ba na afi ni insurance no nkomo kakra brebe na koforo de afo ne kede fo benya omo de ni nyina ho nkomo ebedi akwa ba yo ye ne ma me ma waba so because we ubie we ya na regency nyina wakonka mranti egbu adwuma ba ko no gba adwuma papa wonna na me nshira se makofa homeopathy aba eji amanfo na ye misa se ne health insurance ya ba no ya de ebe ne koba mudie na meke me ba cho yo me da se ma me fa nchia ema eye wahwefo nyina homeopathy health insurance na ya de aba no ya de a cover yare condition bia mosa wo ya sabia titiru no yare a aye kranko say yare a wakoa in fact say ka say chronic na say yare bia abro bosomo miensa etwemu bosomo miensa chronic bia would ye chin what try all forms of treatment bia one nom yen orthodox ndro bi wasan afa bia herbal ndro like wakobi bia angel oba ye wo homeopathy pharmaceuticals ye wo tablet homeopathic tablet ahodo and ye wo pandie ahodo nti ye hwe condition no na ye hu pandie as say ye de wo we nye orthodox pandie ye purely homeopathic injection na yetumi hu tese bebi a yare ni fi baaye ne kwanya wafa so akon nti se ye hu the particular potency a ahonde a ese ye de mawa immediately ano na efia se na wankasa wehu emu ensatraye ewo owidie mu nti insurance no cover condition bi agise bia yare no anything ba yare no wodin a wakwa ya diagnose wo baby say yare we ene wo so wo fa edro wa fedro a chenaste nkwade a wo de ebesoa any of our branches a ewo oman Ghana hankwade a ye be hwe okama na so far registration ne kosan ama for atiase ne ne mpese be wiase na wo mo eboaye no mekata wo mokra no me no ka say donor agency no yen donors no baako ba Ghana oba bedu memreda ena penimu nankasa na ono so ye managing director of the agency no so ba Ghana nyameboa next week ena agency ye director nankasa so ba inteyade a omusika no ahyem report a ekoe no etumi ehu se Ghana for age homeopathy health insurance no atum a enche ebedu baby kra no enche ebedu baby no krano na obi a obe register at a particular figure no krano ndro so be free tina say we dey register 1 year ni eno ho ntu no metu anamo because no ya de a na ye pushi ba mo so mpeso mo behwe eniama bi no mo hia ye mpanifo na ye di nkomo bi ansa na ye hu kwan a ye be toto saa eniama no tende na chese obe register and the one time 1 year ni and I said the whole year and the 10 times kra na oba beje do kra na en hebate no ye ndu ho ye but sisia no indro ni nia no e cover half ye ma 50% na eba lab ahodo any scan ahodo a ye do be fam any infidia ahodo a ye do be toto so na consultation say doctor bema ombre wo bisa wasem na ono so ne ho no waka akireo any consultation ye komu nyina no ni nia free for all insurance holders osha national health insurance no
enye nneɛma ni bi na cover bibia 100% me kra me wo bi enya ade a media akwa bia ka say lab mekwa koye lab ahodo for free o me wo bi na anya bi maame answer na wo tu kwa india na mpesa mko wa ba dia afre wo ha enti eye ade a ebetumi aboa na omo badada no so far no sha December to now ye started no ye keka ko 500 people omo wo insurance no so enti na o sha eye sa 1 million na donors no pese ye nya no kra no ye nya ndu ho ye but omo wo so no a start enya the benefit no and the fact say anytime I bet me nka bia no be na say rate no e kosoro na rate no e kosoro nti wo cha na rate no e kosoro do rate no say kwa still a sign e cheap because me know ka say from May 1st May e kono nia no e 200 Ghana cedi registration meanwhile na start here no 100 cedi registration and e call 150 and as you see no you ram me more e call 200 nti say wa ope 150 package no na say end of this month ya na say actually so by Saturday because yenye adwuma Sunday nti the thing say untumi emba within this short period kra ubetumi ofre line no a ye wo mobile money nti na baby a wo bia no ubetumi edi atumu na wasan ye WhatsApp ya be na ubetumi aka cha wo bakra na wa ya ma WhatsApp WhatsApp wo passport picture and wo ID wo ye mobile money ni we no intend there ya register no say uba May o uba June o still udemu insurance na ye adwuma umbetua sika foforo bia biom ena no kra ni say uba so a niete no say from and there ekono me the first homeopathic medical book aba matro book un say ma encrofatim nka che ena eniama meta ekeka no ena media ye ehu book na senya ubenya nimdie no kwanya homeopathy efa so eye adwuma ne fare by ensonson a eda homeopathy ene eye allopathy orthodox ndroe hu ene dentia esese homeopathy Ghana ni bia no ede ye adwuma efa sa treatment no emu eno na media atutu book hu a media ba abonten eye Professor Mrs. Botry ono no ye professor ewo University of Cape Coast ono na onya abotre ekọ mu ehwehwe mu ye ne esese oye ni nyina wa forward book ni se Ghana ni bia ehia sa book ya medi untende o register insurance na no na ye the amount eno no omo a from May no on be register 200 First May Benya book ni be free. First May ni dear obia we register insurance 200 cedi kwa de obenya book ni free by 150 we register insurance no 150 there be onka book ni ho nti ade a ye na ye de aboa no so person to bia obetimi ato me bacho for now no ye nton for now no enya ade a for now no ye ton enti say enya nkwala book because ne say bia 6 pages pen waka say we dey 2 minutes bi na atra ho dey ye dey book ankasa kese ne bra wo so bo adwuma nti wa ho dey book ete book pa o ye enya ni ade anya gwagwa ne ma bi no ma yo book kese ya otum say water ne ade ya university professor mua eno wa hwehwe muo brofo wo mu eso odane no wadane no de wo mu eso hwehwe keka bomu ni na wa ye ne fine nti ho asem no wo kan to asoto nti we no homeopathic treatment in healthcare delivery say Ghana ha no say WHO World Health Organization aman bebre ye shase no omo kan bibi say in their traditional strategy plan no say ewiasim ha no say apumudin ebeko yia say universal health mamin koti omo word no say universal health can only be achieved through the integration of traditional and alternative medicine in healthcare delivery there ben homeopathy there ben eka ho as an alternative approach say answer na pomudin ebeko yie no maame na bia agese homeopathy indro there ben eka ho any alternative medicine naturopathy
chiropractic, acupuncture, saa num nyina na ye de aka ye healthcare delivery system no ho. Na no na betumi aboa na apomudin aye de ben akoyie. Enti for now there branches bia no books no limited branch bia no ya ma 100 copies. Takrade Fejai Mills point nipa 100 a omo be register in term no omo benya book ni bi free and they want to me nkanya obako school obetumi dia man on kan on kire wa se na wo so a wo ye orthodox doctor wo pe homeopathy hu nimdie bia wati homeopathy wo pe se hu ne fariba ne hawa eye whether say eye scientific proving and as enye scientific proving me di ninia 18 team say me kura me PhD inti me thesis ne mo extract and me dey bi aye book no inti ya de a emu do a ebebie wadwemu nti ase wo homeopathy treatment no ho intend your National Health Homeopathic Health Insurance Scheme no who say unya register ya na oji wo book so ewo cashier ewo ho inti for now no what you refi kura utua ya se book first May and for now no there 8 regions ni nia no ebeye available ena dey yen honorable Kwabena Oheme Tinyase ono no ye honorable MP for Kede na mame obepie mu ewo Adenta Hospital ho or 1 or 2 conditions bi no so oba be so homeopathy ahye se homeopathy ayaya hu de nia na betumi agina honorable PM say honorable we die mpese me do di adanse ti mia menju sika menju peso a me pe testimony aya normally no wa pese wo de ni ade no ntu yo peni pa na pese wo da and the mia tremate magic treatment na fa and there so we medical doctor pa bia wo de no orthodox na condition bi won ti ase pa se homeopathy betumi aya mi ankasa meji aboso me fa ma me doctor bia mi amehwe na menya evidence aye de ben efrimu nti meni honorable efa me system ni mu meni ni fa system no within na watwe mienu bosom baako o say doc na modre say me hu say eniam afi no honorable we is that waje homeopathy hu campaign no oyo waje hu campaign ne hu niama opeso de ko parliament ni ade ne hu nia say odi hu adanse no see we the first or the be ko ne constituency na ne member so a benefit enya ho mfaso enti ono no registration of 150 Ghana cedi no o see nipa baako 1000 ono a etua ho 50 Ghana cedi amobia wa fa mu 50 Ghana me feel constituencies wo honorable Kede ho onamo enti wa enti for Kede branch for no 50 Ghana minus 100 Ghana omo no 100 Ghana first May ye bia no o say register ndo say first May o 100 Ghana amount to move from 1st May to 7th May enu ye Kede enu ye for Kede na afide bibia so etwentende wo Kede na wo hweme isamanke se akwetia ene ehun potemu onina no honorable ba Kede miankasa me ye edwuma Monday ewo ho Monday ye bia no eho na Monday meye edwuma nti obi obeba bia no obeba beto me ho honorable so ebe wo ho chese ye launching ye inaugurate hospital no kese pa ewo Kede e de ahye Eastern region for animunyam 50 obenya buka ka ho ana for Kede for there for now no for Kede for there for now no ho no okwa me expect book no me expect book no because honorable wafa figure ni bi but say bia open book ni bi so a obetumi ne mpenifo mo ho no akasa no ma hwe kwanya omubenya so ama but no ye bia no 1st of May Kede na Eastern region ye de mo de ebremo ena ye wie 1st of May na no Koforidua Koforidua Polytechnic opposite also ye de kese ba ho kese pa no so ye bia no on the 22nd of May so me ba Koforidua and then the Koforidua for near Eastern region hefa baby bia or any part of Eastern region bia no munshia on 22nd into the good news ni say fiti ende ekosi 22nd no of May no instead of 200 CD registration no Koforidua for ye dey am 150 tinache say after
22nd no eye 200 ko frodua for no say ye bia no nti esan say ye bia no nti ko 22nd no 150 Ghana cedi nti ende ya eno so eye limited to 500 per nti na che say ofre na 500 na bra ye be catch say ba ma me da bi we azambia nim obetumi aka so bia nipa mienu be na afre na ye ka say bia o numbers na so da bi C4C be bragin atum ye yenya azan ena ne ye o TV so ni anu ye mpenifo so omo fa o YouTube omo obibini bi a ono wa ha bibia na o kire omumu ni America ni ade enti na omo ba Ghana no nte ya ade a obi ebo ho ka nte nya ade a ye be ye boa payo bi na ebe kasa bia abia nyame ebufuo so ebe ba ye so nte de obi abo ho ka no ena ye so na ye de aboa na apomudin akoye wo my Ghana for the 22nd of May from ende 150 Ghana registration 100 Ghana to the 7th and the honorable abohuka inteno no 100 Ghana and na koforudia no 150 Ghana cedi and na all branches no nya so ya ma obia 100 Kumase ye wo jaache and the offer ejusuka catch driver ni say ubesi wo eye kwamu fitemu junction and the usi ho a ubehun say yen signboard no eye de ben ewo ho nti eno so ye say 150 cedi registration no ebe end this particular yes sign ewo sunyane ye open kwasi main street and na okọ Tamalia ye was School of Hygiene Junction to the whole of Northern region your Tamale School of Hygiene Junction ho and na okọ Voter region ya ye wo who in the that's the capital town who CK road then the driver be out be hu ni be no so ba CK road or do be ba C4C homeopathy asabia no yen signboard e wo CK road US drinking junction ho enye yira kwan and na wo hwe me fi Aguna Straight Road Cape Coast in the central region ye wo Aguna Straight Road School of Business Junction and na yes sign e wo eye Cape Coast Addison Gardens Cape Coast Addison Gardens so enye yira kwan Western region for so ye wo eye Takrade Fejai May Sport mo amufi takwa ne bogoso eba ni nia no munya abotrenche ye de kese eba takwa enti obi biara oba Takrade na edenya ye be transfer akotakwa enti se wo hwe fi takwa ne ade a be register na nya insurance no 1 year o register no anu no ye ma wedru a e cover 50% apart from edru no bibia no untua peso a emma obi biara ende laba hodo a opese wo ye no bosom baako anase in a day dia opebia no omobeya ma wade ben yengiska otwemu so eko eye bron Greater Accra region enkran ha so Adenta SDA Sakura Okapantanya na watu nipa na Adenta SDA Sakura taxi rank junction how do a ube say C4C asabia no signboard kakraka esi ho a oba ubenya homeopathic Tokios biso enelo Tokios udu abisa lo Tokios for ho menam duru ho sala mbisa ye no wa mutere me kwan ale enti udu ho so a enye yira kwan oba nyame Adom C4C homeopathic hospital ye be show afi de ye tablet e san no yakra ababedu Thunder M anche na san ye Thunder M eye feel the power embema mo Ghana no omo gitu mo prekope e bai na nche na quick esan ya sandi bebre aba atara menefem ni ade ubenya bi mpacho ya numbers no eye 0261 111 824 0261 111 824 and a Vodafone no so ye 050 00 40 328 050 00 40 328 o friend numbers me no nko empenifo be register na ya kire okwa eno no ha ne de nkobo ni be say C4C insurance de papa wo mo member of parliament ya dia tum say ya sabia na ya dia ha wo be betime afro so akode a wo fa e waste time ko ho aso be bebre ya ahwe ni adwuma we no kura no edro no kura wo no ma won te say edropo wo kwa de homeopathy de fa mo a wo na ne mentumi nkoso ma ya de ntu afro so ahode mapa entumi emra mu na onya wo tablet na mema yi so ibia eno so atumi aye mensem ene ade se da me kire
ewo obey so ne ade a ohu enti kopa bi to akohwe Dr. Chemante numbers wo de atodwa na wokọ a ebetimi abo aba me kwa Kingsway ye jemo mafia na wo de yakọ akogu owo Kingsway eho ena ka wadwen de bre wo ne ma me yesa ne yedi hu nkomo galamsey nsemi ena afe 212 MMDC isi a ewo ho ena afe MPC almost visa ne ma ne ade ade ye dane amafia na afia ato aso Kingsway Sabre masom ewo eye enkran Kingsway empotamo ho na yaba be pie na kawaje dwumade na ha ena na yaba na ya hye no so sabre bia no nya kwan na wo kire wadwen ewo Badwam Adom TV eye kawaje dwumade na ye nwumako bia da roma ena boye chidom na bre bia no ba bia wo ba bia wo tie wo hwe ye bia no so nya kwanya na wo hwe bie fasida maje o mensa enterprise wo mo na Devin Mixture aba wo sensankyere ne nko a ena ye oba white how Bema gonorrhea jekwa aboso wonya Devin Mixture enomo a utimu se white o gonorrhea syphilis o die yo ni nyina no eto obetu ama na wo ho atumi ayode wo sisi ya oya adwuma ye me ma me mu gina so yi jeso ogina so be yo na ne sisi nyina ye ne ya wonya Devin Mixture enomo a hu se ogina so kireyin fra wa mo 0242201110 0242201110 na enije o mensa ya wo mo de Devin Mixture abano eni sa so abatan ya wofo a wo hwe me sabre channel so say Springbok College no ni school pon a wo so do ba no ekọ na ne nwomasua ekọ ani mo etum pon ede ema no Springbok College wo mo Madina Race Junction wo mo Glory Oil filling station echi wo pe 0249 101012 0249 101012 abrakwa ani mo no wona aka ne no mbekasa kan wadwen ye hwe mampani ayi mensina krache mpanifo wi akire entokwa banom ne ade bi ani agede bi so ekon ye bekọ ho galamsey mampani so beto ma no wonto ma no wono de se wo ye de bebo oman no wo behwe MP4 bi so eho akonsem visa fraud eno ne eho nkomo ya me ne me ma be mo eba be di nkomo ma me mo akwa baba Adom TV so Minde o Memo akwaba. Ayena. Na wudi ne de say. O say na to Rufai. Aha na Kingsway ye de wa. Mpacho mi to ade wa ha. Eni ma ben ya. Mi to panties underwear any boxer shorts. E de advert na no ya afemu no na adwuma te say e wa ha. Nyame adom adwuma de cost so fine. Ye de nyame ase pa mampani se wono de anya abato en wo hwe ani mo waso okon atia galamsey no kian na kin obeto atia nanso galamsey fo bi kire se na yesesa de amfie nan bebe ye beto atia no ya do so won fa ho kra asem o te ne se galamsey fo no de ampa otu omu de ye se mi se enye de mi boa omo asenso no nyina nkofo no nya nso num kwati nti won bo modern no hwe bi mu so ebi ohun se ye a bebi so enya na wato omo manja nhwe vote a be vote amaye but who say enye de ye nto omo wo ho no na enura mampani abodi mensi akrache mpanifo who say bia ni age bi so wo mo kokora anom ne ade sa na hu ne fede ne yenye ne wo mu no se wa hu party wo party mu na wo de omo afight sa abedru baabi na ebe yi pani bi na wo se pani na ye yiye no afri baabi amu nim no eye ya sometimes so pani no oni made kunti a oyi sa nipa no nti pani no onhwe se na ho be ye obe from no omu nyina ka pom na bibia ye din boko enti de na wo ka kire wo mo a ekokon ye hyehye be boss ye saniema ehun de ehun hiya omu nja saniema nyina na omu ntina se ni mpanifo na omu pe na omu fontu mpanifo enim na mpanifo no so hwe se ne ye na omu nyem omu na ayi what is MPs miensa bi so ya se UK visa fraud ya se o ma ye dwiri mudie bi nti UK aban kra de wo de so ato wo mo so se 10 years wo mu nya kwan kra ma ho asem o ti a ye parliament ti say ebe higher kakra but penny no ni akufo adon won bo modern ko hu pennyfo no omo wo no no fo mu nkasa no matter fun de ba o mesi ebe ye nse onya abotre mai kan wadwen no na ye de aba be pie mu aha Ibrahim mama case no ha me pa do se wa ye mistake kwa me pa o man cho omo nya abotre ma no se installment kwa no ntu akakra sometimes we be hwe bibi nti na wa ye bibi kakra nti masem ni nyina ni ya da se kan wadwen no na wote se ye de wo mo kasa no mame ye mo akwaba ye fra Kingsway shopping mall mame mo akwaba ba Adom TV so Me do so. na wodi ne de say Me divider. na so ton de o Kingsway Me ton lace. papa ye wia no wa yi bia man na ne ye koye nim kan wadwen MMDCs mensi akrache mpanifo no ya pa wo mo enso wo hu se bi no wo mo kon ye mpe ebi mo so de wo mo ani age e de na wo beka Ne me kan say
MPP for yesremu ye Nyankopon di pamucho na do abre e na wabetena akonwa yiso ehum se bebre party ni mo ma bremum enso ne papa no apa no ni so betimi aye adwuma no enu ti na oyi wo mo eyew enyew mo mi fa kuma pa entai papa na chi onu no nim ne ye ti na oyi wo mo no ne nyina ye fa kuma koro endi omo wa yi wo mo no ne ye hwe adwuma so poma ba ya ma oman yi eti ye sre wo mo dede bebrebe na hu hia papa ne ti office na onya so ne fa anya adwuma no ye sre wo mo ne odi na babia ye nyina ye nipa baako ye nsomu ye hum se bi mo party mo ma bre edu enne obi so a ochena unso ebedu so eti yesrom umunya abotrama yada se na yenhwe we nso ye galamsefo yi mampani so no huhu bi anye ne hu wate se nkrofo aka se ubetu yen na obamia no aduane aboye de a 4 years teta ha ye betu atia wo mampani se no onya no wo hwe de wo ya ma ma yakọ animu no wo ye hu ne se galamse me pa cho mi fi achem abomosu me yo chini bremu da mi krom madam do mi krom na wo hwe se no ma ye nsuo no a yesra achemfo ewo mu se na mo de hwe mo yire ne mo ma no mo yesra mo ensuo ne sei ye pam chon enye no nya politics ensuo no first titi bremu wo de ade tum na wo sana no ma de tie pam chon abande mrafofro beba uye wia obekata sase ne so ne etumi adua ye no ba ye so de afa enso ne de enu ntimu ntoma na nama mo nyesa ochima mu pa so na ese na nado so ye ochini eti esere mu yefa komakoro ne hu se no be ebia no ma won didi won so ne hu biem asase no de be ma mo ye wia mo nkata so ba 10 years time ye betumi asan didi so biem eti esere mu yo na MPs miansa na wo mo so ye se visa fraud UK visa fraud so what mate na no kan dia fa ho hwa dia nim gwase abrayam parliament house anom ne ade e dia abrayam mum enso umienya abotre ne hwehwem eyemra ne de adwuma ne sesere e dia nim gwase abranse anya hwe mum yefa ne kan wadwen no na wote say ye ne ma me no mo edi nkwama no ma me oso no me mo akwa abade Badom TV so na oso di dwade na to ha a me ton pes ni pes ye wia no ayi bia ma na me pes kora tete nti adwade wo kinsu e kwan yi ho awia yi mo etesai a onyame adom o na tete mo ayedin kakra edwa no aye aye slow na ye hwede anyame be ye MMDCs mensi akra chempanifo no a wo mudin ababonte ebi mo ko ebi mo ani age e de na wo be kan se be asumdwe beba a de be ka chempanifo se ye sre omo nya abotem ye nyina baako MPP o NDC o ye nyina baako nso obi antu ne boas na bebi a ye be tiche niama atu no mo fantu o na ntokwa no mo nja na yesu ya yeti na ekire na ye pun omo no na yesu ye kuma nto ye yemu mampani se nya election tin wo no ye bibie de obeya mo man na kwa animo no wo ye nti galamse no say election wo beto wo nto man no wo hwe se wo besi ano kwan ye nse yesu wansu a etesai se enu de okasa de ayeti na ase na omo so onu no mo ye no omo di ma ni mani omo di hwe omo ma no nti yesro omo se omo nya abote ma galansefo no na omo mpe baby papa mo omo no omo so omo nya edwuma omo fa nhwe omo ba yada se kwala nu na hu hia ye enye nkwala nka ye betena awiaso mama yada se papa oba pani wo so beka wadwen Badom TV so channel so say yanwumakuo bi ena ebo ye chidom na ye de brown na kan wadwen dwumadie na bia enwumakuo bi mo aboa mo ho be 2015 na mote ba bi na opesa yemra ho afre 0244 905881 0244 905881 so we organization bi adwumakuo bi mo aboa mo ho ba bi Badom TV bedwam a wo frɛ ye na ye beba ho na ye ne wo edi nkomo 2C mobile TV and also phone na wo kura no dey download di e wo so kwa Play Store ho download di bibia kwaso Badom TV ana TV stations ahodo no nyina no so benya kwan na wa hwe bi University of Education Winneba campus so distance admission no kwaso nti se wo di dwa wo ye odwuma ye ni wo pese oto anwoma sua so akọ University of Education Winneba for 020 7381668 020 381 ma me akwa aba enua kan wadwen asa woni wo fa wabra na babra pa oh kafra na anopa adwade etese aye de nyame aseye ye di dwa kakra ye di dwa kakra ye be koyie ka se emme emme no kan wadwen ya pa mensi akra chempanifo ebi ko ebi ani age de na abeka a kire mabunu
wanda yalla libani ke magana kama kowa sama ku party duka da yani NDC MPP mu duka da yani ba fada ba komai amma sama ku rabi da cikin anya mai kyau ai ya duba cikin magana a ga inda magana yake kafra bia mante enti galamsey dia no so e mampani se ono de ade a ha o man no wo ko atia ebi mo wo ma ya galamsey ne se ne sa dia 4 years wa ha ya obeto atia onom ne ade o se nya no kra no wo hwe de obeya bebo o man no I don't so kan say Ransen de si o mu sai nsuo no o mu sai man no mo se o mo stop se o mo nja but o mpe bebi fufra mo mo ase no mbe ya o mu so be ya ejuma no eta shon ma na man ne hia no ano no na MPs miensa no so UK yi ambassador de atuja sa o ma ye fraud o ma ye dwirimudie wo mo de nkrofo bi aba ho atesanya no kwa so wo hwa egu ya parliament ani ma ase o egu ani ma ase pa se nyina ye ba ku buduka da ya ni ba NDC ba MP tunda mun ga mun zabe wanda muke son duka da ya ne bai kuma ta fada te na abina duka mu ba duka mu ya mu duba don manyan na ku za ku ci gaba ku ban mu mu samu mu gudi zama fine maza amma ku kuna fada ya zai yi ya mu maza mu ji dadi fadan ku do shike ka mu zage mu yi fada mu yi buka amma mu ko samu an ku duba da kabin da inda ya kamace a jabi sha aje she ko mu duke zo gana mu duka da ya ne enti ka wadwe dwumadi do wo Adom TV na ye walking way ye enkran ye bakwan ho pa dwadifo ye wa ha ene no mu di nkomo se ye fra ha Kingsway shopping mall papa bibia wo pa bia no wo benya bia papa me mo akwa baba Adom TV ya ni oba na wo dey dey say Grace na wo so ton dey Tom Braziers ene ye wia no ye de ama na ne ye nkonkon a ka wadwen galamsefo wo mu se ye nsuo mampani so otu ase wi a kire galamsefo no mu bi se ne sa de a ye beto aba na tia wo ene wo ka ne say I know the me shama drink kakra ensuo no mu se ensuo no because ensuo no anom sade bibia we anya politics it me for na ado say on twa galamsey ni na yenhwe mensi akra chempanifo no na ya bo wo mu di o mu kwaye adwuma nso bi mo ni nye ho ebi mo ko ebi mo ye ne ma bi ensem fata ayefo mensi akra chempanifo na ya pa wo mo na me bi no bi so wo mo mpe empanifo bi ya aban ya pa wo mo no ka da fa ho wo mo ekwohwe ye nkronkuma no so na MMDCs wonte say ya pa o mensi akra chempanifo na yenhwe fraud no so MPC bi ya bo wo mu din se wo mo aye dwirimudie no ne ade no so wate I know they want say enti ya hadwade no so ate say ekoso ya obi anhamadwen na na do that room enti ekoso from that's a free 2017 there no abaye and the ekoso fine and abaye no say sira na do say beba kura on hwewu mayen na ndisi tam de na ye bre bebre no musika ahye bebre no makotena fie e ma egu enso dodo na na tua university dodo na na tua SS enti sa na do abai wo muse krom be fi esiesie krom mu ba on hwema yen kakra se emu nya de emu nya gidigidi mayen ya da say kawadwen no na odwumadie no e na ye de abra wa Adom TV eso